Najprije da se zahvalim na ukazanom poverenju, jer je danas čast biti predsjednik Srpske napredne stranke, ne samo zato što pripadamo jednoj političkoj opciji najvećoj na Balkanu, nego što je danas Srpska napredna stranka pokazala da ima unutrašnju snagu da izabere pravo predsjedništvo ono koje dolikuje Srpskoj naprednoj stranci i da kaže stop dosadašnjoj politici koja je u stvari nevoljenja politici Srpske napredne stranke. Danas sam bio u dilemi da li treba pred vama da obećam da ću se držati statuta i programa rada. Mislim da i to treba. Poučen od iskustvima bivšeg predsjednika Dragiše Miletića, koji je partiju pretvorio u pečat partiju, čoveka partiju i tako dalje. Šta mogu da obećam danas? Danas mogu da obećam samo to da ću Srpsku naprednu stranku iz ovog stanja da pomerimo na neko bolje stanje. Nije da simpatizer niti član Srpske napredne stranke u buduće se neće stideti nijednog javnog nastupa predsjednika ili bilo kog rukovodstva iz Srpske napredne stranke. Što nije bilo slučaj u prethodnom periodu kad smo morali da gasimo televizor ili da menjamo program, da stavljamo ruke na oči kad naš predsjednik istupi na televiziji. Drugo što mogu da obećam pred vama je da će zajedno sa mnom, sa sekretarom, sa zamjenikom predsjednika, sa cijelim glavnog odbora, da napravimo jedno jedinstvo kao prsti u ruci, kao pesnica, da ojačamo Srpsku naprednu stranku, da vodimo u nove pobjede i da zauzmemo jedno značajnije mjesto na političkoj sceni u Republici Makedoniji. Malo pre me jedan tu delegat pitao zašto je Dragiša otišao, da li zbog koruptivnosti, zbog zloupotreba pečata. Ja sam odgovorio da on ne znam zašto uopšte dolazi u politici i uopšte u Srpsku naprednu stranku, da napravi takav zločin prema partiji. Kad smo kod Dragiše Miletića, juče je na televiziji Sitel rekao nekoliko stvari s kojima je samo pokazao da nije zaslužio da vodi Srpsku naprednu stranku. Rekao je da je mala grupa ljudi okupljena i instruirana oko SDS-a da pravi kongres koji je rejting. Ovim putem uporučujem da ovdje nije nikakva mala grupa, da su ovdje zastupljeni predstavnici iz svih opština i drugo, da Srpska napredna stranka u Makedoniji nikada nije bila, niti će da bude privezak bilo koje političke partije, niti VMRO-a, niti Socijaldemokratskog saveza, niti koje bilo druge partije. Srpska napredna stranka će voditi svoju politiku i bit će raspoložena za saradnju sa svim političkim opcijama u Republici Makedoniji. Od danas u Srpskoj naprednoj stranci se vodi jedan drugi kalendar, broji se jedno drugo vreme, počinjemo sa radom, sretno neka bude i svi zajedno da počnemo da radimo. Hvala vam.